nigeze kubona ikintu kimwe mu mibunda jewe uyu hakaba umubembe w'umuvugabutumwa mwiza dukunda witwa Ababiri n'uwi wacu mu mibunda kwa Mibunda TV1 Ababiri hakaba umuhungu w'Abagorora ntavuga izina niwe wagadushamburiye ubu nyina atuye Imbarara nukenera wewe nuterwa n'ivyo n'amajari muzoguha nimero zo mungu w'Abagorora azogutabara azabihamagara azakora igitangaza hakaba Marehemu Rukema wapfuye ise wa pasiteri uri no mwivuga butumwe wacu katoreka izina ryiwe uyu wabwirije mu kabire ejo bundi hano ise hakaba n'abandi bayumbe mu mibunda barahura Imana irababwira ngo hari inyamaswa abarozi bazanye kandi yagiraga umugabo wabaga mu mibunda ahantu haje kuri injanja simvuga izina ryiwe baramumenye bwabaho abi wacu mu mibunda baramenye uko ayo makuru yarabaye iyo nyamaswa yafatiwe kwa chef Muhire mu Turambo ku musozi Imana irababwira ngo iyi nyamaswa yaguzwe ibihumbi nimbari 4 by'idolari ruguru ngo kandi niyigira imbaraga zo gucharginga ibiheko byose abandi bakoresha muri mibunda niyo abayumbe basenza bagasenga bigashira imbaraga Uwiteka kabimara imbaraga ngo iyo nyamaswa niyigira imbaraga zo gucharginga bya biheko ninkayo charger y'ibiheko. Twongeye kuba ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment abadukurikiye kuri Ruhanama TV 10 reka tubirizeho abandi tubaramutse bitewe naho uherereye udukurikira tubashimira mwese mudukurikira mukunda ibiganiro byacu ndetse namwe mwakoze subscribe twongere tubashimire abatarayikora abayikore kugira ngo dukomeze tubane nabo. Ruhanama nguhaye ikaze. Murakoze cyane bwana Joshua Entertainment. Namahoro mubyukanye. Turabyutse tubonye dukingura. Imana ishimwe cyane. Himbazwe rwose. Pe buriya kuramuka no kuramba. Kubera yuko twarambye mbese cyane kuko hari abo twaryamiye rimwe batabyutse. Niko kuri. Turabishimira amaboko akomeye y'Imana. Cyane kuba twaramutseho. Turashima Imana ko twarambye. Imana himbazwe. Baramena uyu munsi. Yego. Reka rero twinjira mu kiganiro cyacu. Mu minsi yashize nibwo twagiye tubona ku social media biganiro bitandukanye byo mu pasiteri azari umupasiteri ariko ahakana ibintu ko kuburozi bubaho gushamburiya bimenyerewe mu bayumbe cyane mu bwoko bwacu yuko ari ibikorwa by'urugomo ari ibikorwa bitari bya Gikristo. Mbese asa naho avuze yuko bitemewe guhara impamvu biba n'urugomo nuko ngo habamo no guharabika ugasanga abakristo abakristo ngo babaye abarozi kandi nta barozi bahaba. Tugiye kuganira rero n'ubundi nk'umuyumbe kandi evangeliste ufite ico azi cyangwa se ufite amakuru ahagije n'ubundi kuri ibyo byose bivugwa. Reka kwanza utarasubizaho reka ubanza utubwire gushamburiya ni cyangwa se bikorwa gute kuba utabizi kutabisobanukiwe niki kwanza hanyuma utubwire se abarozi babaho. Murakoze cyane tunejejwe no kwisanga hano hantu muri studio zacu hano kuri Joshua Entertainment no kuri Ruhanama TV10 ni tubanje kubinginga gukora subscribe na share na comment na like n'ibindi bitekerezo byinshi dutegereje yuko muzatwungura. Turabishimye cyane kubwo kuduhamagara tukisanga hano muri iki kiganiro. Rero uko waruvuze reka duhere kuri iri jambo waruvuze
uburozi ni iki? Umurozi ninde? ninde? Urogana ninde cyangwa uroga ninde? Ese kwanza utaranasubiza uremera ko bibaho wewe? Kuko uburozi bubaho, habe n'ubu burahari mu isi buruzuye. Yego. Uburozi ni umwuka mubi wa Satani. Urantegera? Ndagutegera. Hari uburozi, hari aho Bibiliya ivuga baroze imboga bazishyiramo imitanga, bukaba bukitwa uburozi nabwo muri Bibiliya, kubera ko iriya mitanga igira uburure isa n'isumu bashirira abantu mu biryo nk'aya masumu yeze muri kino gihe abantu. Iriya ni isumu, ni uburozi buboneka. Iriya sumu baje kuyihaha, baza bayitanga, baza baje kuyigura bakayitanga. Hakaba n'uburozi butaboneka, ariyo myuka mibi ikoreshwa n'abarozi mu isi. Umurozi ninde? Nuroga, nukoresha bwa burozi. Mu bundi buryo ni umwagenti wa Satani umurozi. Abarozi nibo bantu baza bakunda gushitsa ubutumwa bw'umwimerere bwa Satani. Kuko nibo bantu bakorana inama n'abadayimoni, bakakora ibyo bategetswe mu isi na shebuja Satani. Reka nkwereke uburyo Bibiliya ivuga. Ni mu Kuva 20 no ku murongo wa 3. Kuva: ntukagire izindi mana mu maso yanje. 22 no kuri 4. Kuva: ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'igishushanyo n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base. Uwo ni umurage wakora iby'uburozi. Bibiliya iravuga ngo ntukagire indi mana ushira imbere mu buzima bwawe. Umurozi niwe muntu wenyine. Ubu ushobora kunywa inzoga ukirega ugakira, ushobora kwiba ukirega ugakira, ushobora gusambana ukirega ugakira. Ariko Bibiliya ivuga ngo umurozi iwagira icaha cyo guhakana Imana. Kuryo uzumva ngo nabahakana Imana. Mu bundi buryo abahakana Imana niryo zina rikuru ry'abarozi. Amen. Ni ukuvuga ngo abarozi nibo bahakana Imana. Ni abantu bahakanye ubwami bw'Imana ko bwimikwa mu mitima yabo, bimika ubwami bwa Satani mu buzima bwabo. Barahindukira bavuga ko bagiye kuramya ibyo bishushanyo bisengwa, iyo myuka mibi ya Satani, bimura Imana mu buzima bwabo, bimika ubwami bwa Satani mu buzima bwabo. Uko warumbaje ngo se uburozi ndemera ko bubaho. Sibwo bwonyine bubaho. Hari n'ababugira, ureke bwo kubaho. Ni ukuvuga ngo nimba hari abaroga, uburozi burahari. Niba uburozi buhari, hari ababukoresha. N'igihe cyo mu isezerano rya kera, Imana ihamagara Mose aje gukura Abanyisiraheli mu Giputa. Hari ico abapfumu bo muri Egiputa bakoze. Mose yarimo akora inzoka, nabo bagahita bakora izindi. Wantegereye? Yego. Ni ukuvuga ngo umurozi ntabayeho muri kino gihe cacu, yabayeho twe tutarabaho. Na Bibiliya irabivuga yuko abarozi babaho. Hari n'ahavuga ngo ntimukemere yuko umurozi kazi abaho. Nawe urakeneye gushakira muri Bibiliya. Uvuze kuri ico gipanduranye butsa n'ubundi mu kiganiro yakoze, avuga yuko abantu bicanye kubera ico gipande. Yego. Byahereye muri cya gikorwa c'urugomo cyo yise urugomo cyo gushamburiya. Naco warukimbajeho nyine. Baza kubona umukecuru umwe ati baramushamburiye uyu nguyu, hanyuma ndasoma cya gipande uco waruvuze nyine
cy'uko umurozikazi atakwiye kubaho. yego Atuye ni umurozikazi twamushamburiye, reka n'ubundi tunamukureho. Kuruva ibyo rero bikitwa igikorwa c'urugomo. Ngaho uvuga ku gushamburiya, hanyuma turakomeza tuganire. urakoze cyane. Gushamburiya shingira kuri ririya jambo uriya mugabo w'umupasiteri ngira ngo ni n'uwa ruguru niyo yarakivuka ruguru vuba, yaravuze ngo ahagaritse gushamburiya ngo kuva ubu ngo n'iteka ryose birahagaze ubu ngo kuva none ariko baracashamburiye ngo birahagaze. Ngo kandi gushamburiya ni ibikorwa by'urugomo, ngo gushamburiya ni n'uburagu ngo n'ukuraguza. Voilà. Ureke nkubwiza ukuri kose kw'Imana, uriya mugabo nimba ataroga iwe simwise umurozi, sinza natukana, sindi umupagani, ariko impamvu umuntu adefanda uburozi akavuga ngo abayumbe ngo nibo barozi, niba warategereye iryo jambo jewe narategereye, yaravuze ngo abayumbe ngo abashamburiya nibo barozi ngo kuko baza baragusa. Niba ataroga afite ukundi yizeye Imana gatoya aho ngaho, ngira ngo yashatse kudefanda imbaraga z'Imana kuruta kudefanda ubwo burozi cyangwa se kwerekana uruhare rw'abayumbe. Kudefanda imbaraga z'Imana, urumva, kudefanda imbaraga z'Imana ni uguhamya imbaraga z'Imana, si ugupfobya abakorera Imana. Uti gute? Gushamburiya ni impano y'Imana, gushamburiya ni impano y'Imana. Twebwe twamenye ubwenge haba ushamburizi, kandi ibyo bikorwa n'ubundi abapfumu nabo bashobora kubikora. Urakoze cyane. Abagiye ku bapfumu baza bagerayo nabo bagasa nabo bakoreye n'ubundi biriya bikorwa by'abashamburizi. Nico mpaye nkubwira, none se Yane na Yambure se abapfumu mu Giputa, ntuzi ko Mose yarimo akora inzoka, Yane na Yambure nabo bakayikora. Erega iyo Satani aja no gushuka habe naberekwa, aza bazanira mu buryo bw'umwuka bakagira ngo ko barerekwa, ariko kandi ahaye abayobya. Urantegera? Icimana ni icimana, ni ca Satani ni ca Satani. Gushamburiya ni impano ikomoka ku Mana. Yarashara avuga ngo nibamwereke ngaho ngo byanditse. Buriya hari ibintu byinshi bitanditse, azotwereka aho mandiko yanditse muri Bibiliya. Usanga nayo atayemera cyangwa n'amandiko wenda kwandika amandiko ntabyemera. Hari iby'Imana ikoresha umuntu bitanditse muri Bibiliya, ariko Imana ikabigukoresha bigakunda. Ariko nimba bigukoresheje bigakunda ntibiba nk'umuco, kuko wenda yabihishuriye uwo nguwo muri uwo mwanya byari bikenewe, ariko se kubera iki nyine bisa nkaho bibaye umuco. Ese cyo wita umuco ni iki? Yuko nakamenyero ni ikintu bisa naho gihozeho gushamburiya. Ahubwo wabaje se akamenyero ko kurogako, kuko ikuroga ko byabaye badasiba n'umunsi n'umwe, kuko ikuroga byabaye akamenyero, ariko mukumva ko gushamburiya bitoba akamenyero, kuko abaye uroga hakwiye kuboneka n'ushamburiya kugira ngo arwanye wa mwuka mubi wa Satani. Ureke nkubwiza ukuri, jewe nabonye aho bashamburiye. Wabonye aho bashamburiye? Nabonye umurwayi w'amapepo bafata ibiheko, arahaguruka aragenda. Uzotegera ikiganiro c'umushumba Pasiteri Kabiya yakoze ejo bundi, avuga aho iwe yabonye aho bashamburiye. Ngo umuntu bamukuramo n'imbara amabuye 60 nangahe arakira. Ndatekereza ko nje no bivuga, abenshi bakavuga ngo bari mu gupfobya, bakavuga ngo niba abahungu ngo bakiri ngo abasore. Aho uzogende utegere mu buhamya bwa Pasiteri Gatako, aho yavuze aho Imana yabakoresha iby'imbaraga zo gushamburiya. Jewe uyu nguyu ukwicaye imbere mu buhamya bwanje uzogenda ubukurikirane. Jewe nigeze gusenga ndi mu gihugu cy'u Burundi, nari ndi mu cumba ngiye kugira icumweru ca kabiri ndi mu masengesho.
haza umugore w'umunyamurenge apana w'umubembe cyangwa w'umupfurero cyangwa w'umurundi cyangwa wo mu bundi bwoko. Arambwira ngo wa mwana we ngo uzombona ngo kandi uzombwira aho washize ngo ibiheko byanje 7. wari wabishamburiye? Nari nasenze bipfiraho biri, sinari nzi ko byanapfuye. Urantegera nti wari wagiye kubikura? Ureke nkubwira uko biza bimera. Hari impano zo kutabikura wabisengera bigahiraho biri, ikitwa ushamburiza ariko ikabishamburira aho biri bigahiraho biri. Ngira ngo rero ikibazo gishobora kuba carabaye ku biri biriya byo gukura no kubikura mu bantu. Hakaba uburyo bwo gushambura Imana ikabigutiza ukabihamagara kuko twicaye hano ufite iyo mpana akabihamagara bikaza bikagusanga hano. Hakaba n'utabihamagara akagusanga mu wawe nimba kiri hano mu ntebe iwaye ukibona akegura inote bakagikuraho kiri. Urantegera? Yego. Kuvuga ngo gushamburiya ntikubaho ni ikinyoma. Gushamburiya kubaho gusa Bibiliya izivuga ngo mu buryo bw'impano z'Imana iyo habuze mu ubwenge impano z'Imana zihinduka ikigusha mu itorero, ariko iyo zuzuye ubwenge zikorera mu mwuzuro w'ubumana. Ukira aho ngaho rero kino kiganiro n'undi ko turagendera ku kiganiro cyakozwe. Ntago yavuze ngo bikorwa nabi ngo bikosorwe, iwe yavuze ko abashamburiyashi ari abapfumu bitabaho. Nukuri ndabibeshuje yarabeshe. Abayumbe baza baragusa, abayumbe sa abapfumu. Noneho yarirukanze sinzi n'uwabivuze aravuga ngo hari bari mu gufata ngibeko ngo bakabyitwaza abandi ngo bakabiterera bakagira bate. Abo saba yumbi ariko bitwikira izina ry'ikiyumbi. Niko mpaye nkubwira na Bibiliya ivuga ngo mwitorero ngo hari abambaye uruhu rw'intama ngo ariko muri bari amasega aryana. Buriya ntibitangaje kwimbwa yo kwambara uruhu rw'intama, zose si inyamaswa sigitanga, ariko muri yo irabizi ko ari isega kandi yorya yantama. Aho mwitorero birashoboka ko umuntu yobwiriza ariko ari umusambanyi. Siko kuri? Birashoboka ko umuntu yobwiriza aroga, birashoboka ko umuntu yobwiriza azabesha. Mu gihe rero bimeze gutyo umuntu ushamburiya n'uwitwaza ibiheko n'abantu babiri batandukanye. Urantegera wawa? Umuntu ushamburiya n'umuntu witwaza ibiheko baratandukanye. Imbere y'Imana ireba ibyihishe, ariko imbere y'abantu niko mpaye nkubwira barasa. Aho reka nkubaze uroga akabwiriza si umuvuga butumwa uzumubona tuvuga wenda tuza werekwa. Iyo bazaguriya mugabo utemeraga turamubajije zo bidusobanurire. Iboga ntiyemera ko abarozi ko nta yemera yuko nta murozi ubwiriza nimba nahaba umukristo n'umukristo yavuze gushamburira. Reka tureke kuvuga hatavuze yavuze kugushambura. Yavuze yuko hari ikindi yavuze ngo umukristo nta mukristo w'umurozi uhari tawe. Nuko ari igihe cy'ikanisa ryavanze nta mukristo w'umurozi uhaba. Haba umurozi haba n'umukristo. Abarozi ni abapagani, abakristo ni abemera Kristo, n'abakurikira Kristo. Hari ijambo mu Cyongereza rivuga ngo ni aba followers of Christ. Nuko nguko harya the followers of Christ. Donc nukuvuga ngo na abakurikira Kristo, n'abemera inzira ya Kristo, n'abari mu murongo wa Kristo. Abarozi n'aba followers of Satan, n'aba subscribers ba Kristo. Donc n'abantu bemera umurongo wa Satani, bemera kurimbuka, bizera Satani, banze ubwami bw'Imana, bemera ubwami bwa Satani muri bo, ari nabwo bwimiswe mu bugingo bwabo. Nigeze kubona ikintu kimwe mu mibunda jewe uyu hakaba umubembe w'umuvuga butumwa mwiza dukunda witwa Ababiri n'uwi wacu mu mibunda kwa Mibunda TV1 Ababiri. Hakaba umuhungu w'abagorora ntavuga izina niwe wagadushamburiye. Ubu nyina atuye Imbarara
nukenera wewe nuterwa n'ibyo n'amajari muzoguha nimero zo mungu wabagorora azogutabara azabihamagara azakora igitangaza. Hakaba Marehemu Rukema wapfuye ise wa pasiteri uri no mwivuga butumwe wacu katureka izina ryiwe uyu wabwirije mu kabiri ejo bundi hano yego ise. Hakaba n'abandi bayumbe mu mibunda barahura. Imana irababwira ngo hari inyamaswa abarozi bazanye kandi yagiraga umugabo wabaga mu mibunda ahantu haje kuri injanja simvuga izina ryiwe baramumenye bwabaho abi wacu mu mibunda baramenye uko ayo makuru yarabaye. Iyo nyamaswa yafatiwe kwa chef Muhire mu Turambo ku musozi. Imana irababwira ngo iyi nyamaswa yaguzwe ibihumbi nimba ari 4 by'idolari ruguru ngo kandi niyigira imbaraga zo gucajinga ibiheko byose abandi bakoresha muri mibuna. Niyo abayumbi basenza bagasenga bigashira imbaraga Uwiteka kabimara imbaraga. Ngo iyo nyamaswa niyigira imbaraga zo gucajinga bya biheko nikayo chargeur y'ibiheko. Urumva sinzi ko naguca mu ijambo ngaho renshema uvuze ico kintu cye ngo iyo nyamaswa yaguze ibihumbi 4 by'idolari kandi ibyo byose ayo makuru saye ejo bundi n'amazi igihe kinini tukaba tuzi agaciro ikifaranga ibihumbi 4 by'ico gihe none n'imfizo 8 ureke habe n'iki gihe so umugabo wese woya koresha icashaka ni mumfizo 8 ziwacu z'idolari 500. urumva noneho muri ico gihe nibajije rero agaciro cyangwa ikiguzi c'inkozi z'ibibi bashobora gutanga kugira ngo bakomeze bangiriza abantu aho. Noneho ngaruka ku ruhande rw'umuco ari rw'abakristo yego ese bo niki batokora kugira nabo ngo bazimye izo mbaraga niko mpaye nkubwira ubwo umugabo nawe nyine nshatse kumubwira ndagutororero dutatu nimara dukomeza ikiganiro. Ya nyamaswa barayihamagara bamare kuyihamagara iraza abagabo bamwe barahunga ibaserukaho yayiruka abagabo bamwe barahunga. Yari inyamaswa mu bwoko bw'inkima imeze nk'inkima ya rubeta bene ijya nkima nini ya rubeta abiwacu ico kinyamurenge baracumva barayihamagara abagabo bamwe baseruko barahunga. Ariko yari yababwiye ngo nyabuna ntimuhunge baraza umugabo umwe bari uyegera arayitema barayisha barayifata barayica barayitwika. Ejo bundi ugenda usome ubuhamya bwa Siraheli nje n'uwi wacu n'uwo mu Rubemba nanje kabo mu bidego nuko hagati iwacu na Rwiko ni Rwiko iduciye hagati mu Rubemba no mu bidego. Urebe ikiganiro yakoranye n'umushumba Reverend Mudaherano amubwira ukuntu inkima zari zaramaze imirima ahamagara inkima iramukurikira ngo umwuka aramubwira ngo ayiha abafurero baraye ahantu bayirye iramukurikira ntiyanayishe yari ihamagaye iramukurikira araca hari n'ubu nyine ari mu Rwanda mwivuga butumwa avuye ruguru iwacu. Bukeye harwara umukobwa w'abanyabyinshi turi Bujumbura witwa Nkunzi nabona kino kiganiro azotwandikire muvugane kuri WhatsApp. Kabana n'umuhungu w'abasita ngo nikidumo mwene Tandu wacu nje ni mukuru wacu. Twinjira huduma yo gusengera Nkunzi ijo sirikama rigwa gutya twari hindukiza rikagwa gutya mwikanisa rya Umoja nkagira pasiteri witwa Gasabo na pasiteri Semanuka uyu herukane ejo bundi uvuye muri Amerika. Imana iratubwira ngo Nkunzi bamuteze inzoka muri cyo gituma ijo siri hari gwa gutya mwagira ukere gasubira rikagwa gutya araremba kugeza aho famiye yiwe n'umwana wa mukuru wa chairman muvura wabaga hano Kasarani. Imana iratubwira ngo bamuteze inzoka bamuteze niyo yamwishe gutya turayihamagara abo twari turi kumwe afite izo mpano barayihamagara irazirinjira mu ikanisa yinjire mu ikanisa ikazitera kubwo ikagira icuma cy'umweru mu mutwe kingana kuko icuma nukuri kose ko abakristo bimbaye kubwira nukuri ko abakristo nijo wayikubise ndayifata mugenzi wanje umwe arahunga mare kuyifata ndetse numva nagize nk'intege nkeye z'umubiri nyine ibindi simbivuze cyane. Nta muntu wohakana gushamburiya no mu bwoko bw'abasenga Imana no muri Bibiliya byanditse n'uburyo twagiye tubibona incuro zitabarika zitagira uko zingana.
umugabo umwe agura inkuba iri yarasohoye ari repfo mu mabuye mu rurenge. Imana iratubwira dutaramye n'umukobwa witwa Nyazahabu mwene Mashaku na mwene Mujandarume turi mu Minembwe. Iratubwira ngo hari abagabo baguze inkuba ngo barazisuhurukanye, ngo none mugende musange hari umugabo w'umushi wagadusenga mu Mibunda ngo ni Shagara. Mugende muzoje gutega uwo mugabo, muzohurira nawe mu isoko y'akazi rimwe, bamwaka iyo nkuba atarayikubitisha inka z'undi mugabo yayiguriye. Turaza uwo mushino wagadushamburiye n'abandi bembe mu Mibunda, bamwaka ya nkuba mu kazi rimwe itarakubita abandi bantu. None wohakana ngo ntitwabonye umwana wa mukuru wanje, uyu mwana uheruka kugwa ruguru mu ntambara ejo bundi twakoreye ikiriyo, ararwara tukabana n'agatabazi bakatabirora mu mahombi, ukuguru kurazingama kurigonya, akazagenda kamba ari umwana mukuru wahura inyana. Imana iratubwira ngo umuntu wawe umugira gutya ngo ni umugore dusengana mu ikanisa ry'iwacu. Ndaza gusoreza ku mpano y'ubwenge. Tumwaka ibyo Imana itanga, ibyo yari afite, itanga imbaraga, bahamagara ibyo yari afite. Umwana arakira, aragenda, yishwe n'izi ntambara, adusigaye abana batatu. Warangiza ngo gushamburiya ntikuhaba. Hanyuma rero Ruhanama, utekereza yuko ubushizi bw'amanga bwo guhakana ibyo bintu byose, kandi tuzi yuko ubwo guhakana gushamburiya uburozi, kuko ibyo byose ari ibikorwa by'umwijima bitagakwiye kuba mu bakristo, atari n'impano ziva ku Mana. Ubwo bushizi bw'amanga bwo kubihakana, ari umugabo sinzi imyaka yiwe, ariko ni umuntu umaze gukura, kandi wabaye ruguru iwacu, ibyo bikorwa byose byarahabaga. Kuri ubu ngubu akaba ari bwari kubihakana. Utekereza yuko biva kuki? Jewe ntekereza ko ari ibintu bigera kuri bibiri. Ijambo rya mbere rishobora kuba ari imbaraga z'idini. Birizivuga ngo idini riramugaza, idini ririshisha. Ruguru iwacu muri sepake, cyangwa mbese reka mvuge mu bakomite muri Mabungu, biriya twatuvuga mu Mabungu, ariko cyane Mabungu niko byagaze bisa no kubatuka n'abakomite. Abakomite tibavyemera, ntibemera gushamburiya, ariko ntibahakana ko bitahaba. Bakemera ko uburozi buhaba, bemera ko uburozi bubaho, ariko ntibemera ko bushamburiwe. Bizera ko babusengera bigashira bugapfira iyo ngiyo. Reka ntambuka aho ngaho. Sepake tiyagaze ibyemera. Unashamburiye wari ukwiye gutengwa muri sepake. Kuranumva? Iryo ni idini, iryo si umwuka. Reka wenda usobanurire n'abantu nimba batemera gushamburiya, bemera ko niyihe nzira y'inducamo bwo kugira ngo urwanye izo mbaraga z'umwijima. Dore uburyo abantu babihakanye. Ibo iyo bahuraga n'icyo kibazo sote umurwayi yarwaye, dore ukuntu abantu babihakanye. Dore ukuntu abantu babihakanye. Nuko akenshi byakozwe n'abafite mwo kutabitekereza cyane, bigazana gusa n'intonganye mu mihana. Ni naco nsorezaho nico nakubwiye cy'impano y'ubwenge. Uraza kugisorezaho. Uyu munsi nogiriye impano yo gushamburiya. Kaza muno mu wawe, wenda ukaba wararwaye ukuguru, buriya abarozi baza batanga abantu nk'ibitambo. Namara nashika wenda nkamenya ngo ni mukawe cyangwa n'undi mugore uhawe kugira gutyo, wenda wo muri famiye yanyu. Narangiza cyangwa n'undi mugabo wo muri famiye yanyu uhawe kugenza utyo, namara gufata ca giheko ngasiga nkubwiye ngo uza makuru ni runaka uhaye ukwica, ukaba umuteranyije nawe, ni runaka wakwiciye umwana wawe, ni runaka wakwiciye inka yawe, ni runaka watumye inka yawe ipfa amabere. Nukuvuga ngo sindasohoza ubutumwa nubwo nakoze kiriya gikorwa, ariko sinasohoje ubutumwa bwiza bw'Imana. Kuko ubutumwa bwiza bw'Imana aho buri harubakika ntihasenyuka. Niba Imana ije mu muryango, yubaka umuryango, ntidusenyera umuryango.
nico gituma Imana yatanze impano y'ubwenge. Bibiliya ivuga ngo ubuze ubwenge abusabe Imana irabumuha. Cyane cyane ho nkabagira zino mpano, iyo idakoresheje ubwenge isenya ikanisa, iyo idakoreshejwe mu ubwenge isenya imiryango, iyo idakoreshejwe mu ubwenge nawe ubwe birangira imusenye uyigira. Ni ukuvuga ngo moteri y'ino mpano ni ubwenge, nibwo buyigize, nibwo buyibise, nibwo buyigira muri envelope. Irakora ariko ubwenge bukayibwira ngo kora gutya, kora gutya, kora gutya. Ahabuze ubwenge impano ikora mu mafuti. Uriya mugabo ntago yaba ari ugucalenjinga nyine ababikora gutyo, nta bitekerezo byinshi babishizemo kugira ngo wenda noneho bahindure babikora n'ubwenge nk'uko wari uvuze. Ndabivuga muri side zibiri. Ashobora gucalenjinga abantu bageze ku rwego rwo gukenera kumva. Sanse yose yo bivugamo iyo umuntu akeneye kwiga. Haba n'ugututse. Umwanditsi w'umufaransa aravuze ngo meme dans les malheurs on apprend. Yaravuze ngo haba no mu bibi tubikuramo isomo. Uriya mugabo yo challenginga umuntu uri ku rwego rw'ubumana rwiza rwo kumenya kumva. Yakubwira ngo gushamburiya nukuraguza, wewe bikagutera umwete wo gusenga cyane kugira ngo uzakore nibirenze gushamburiya by'ubumana, purvike isi yumva Imana, apana isi yumva wewe, isi yumva Imana. Iyo ni sanse ya mbere, iyo challenging umuntu ugeze ku rwego rwiza rwo gukenera kumenya no kumva. Kuko iyo umuntu avuze ikintu kigutera umwete wo kumenya no gusenga kurenza uko waruha usenga. Ijambo rya kabiri, uriya mugabo afite umwuka w'ipfobya kuri izo mpano z'Imana. Kuko ikanisa ryitwa nka ya televiziyo mu Burundi yitwa Nderagakura. Ikanisa ntirikubita, ntiricinyiza. Haba niyo umuntu akiri umwana mu mwuka, wagaze ubona nkiyo twese cyage tugifatwa muri moto ya kwanza kugira ngo bakwimenka mikrofone yo gutera haleluya, wovuga ngo pasteur yanebwe. Kandi wakarareba ku masaha y'umuvuga butumwa nibindi bikorwa bihari, ariko bakwima gutera haleluya ukagira ngo wakwimye yanebwe. Oro nti yanebwe, akeneye ku bintu bigendera kuri gahunda neza. Ariko pasteur uzi kurera azasubira inyuma agahamagara wa muntu akamubwira ngo wa mwanya dore kuzumera, wambwiye gutya hari umwanya w'ijambo, wambwiye gutya hari umwanya wo gusenga, wambwiye gutya hari umwanya wo gutegera ijambo, wambwiye gutya tugiye gutanga meza. Yamara akamubwira ngo kura, senga, kura, soma ijambo. Wa muntu azakura uko ijambo ry'Imana rikuza ritanga ubwenge, wa muntu akagenda amenya ngo erega wa munsi nari ngiye kwica gahunda y'ikanisa, wa munsi nari ngiye kwica gahunda ya pasteur uhagarike, kandi ngakura mu mwuka ngashamburiya, ariko kandi sinica habe na gahunda y'ikanisa. Kuko gushamburiya si ukwica gahunda. Aho ikindi kandi nigihe ubikoze neza, buriya notambuka nkabwira pasteur nkamubwira ngo hari impamvu itumye tugiye gusubizamo kino gisirimba, hari akona kandi tugira ngo dukore cyangwa tugiye gukura, cyangwa hari umuntu urwaye tugiye gusengera. Pasteur yo byumva neza wahagarikiye akavuga ngo nimusubizemo iyi diskete, muhaguruke dusenga Imana, mwebwe mugakora icumwuka bategetse gukora mu bwenge. Kimwe cyo ubwenge buhedinze byose. Habe nushamburiye si ngombwa ngo abyerekane. Imana ibidushoboje si ngombwa ngo byerekane. Icyangombwa nuko izina ry'Imana rigaragarira muri ca gikorwa gikozwe. Nimba urwaye ngashamburiye, si ngombwa ngo nuwo bitari ngombwa abimenye ko bafashe igihe. Uri mukona no namwe abantu bafite za kamera, abantu benshi niko kandi bari mu gukatinga kare akantu konyine, bakamba bandika niba ari nje ushambura ngo ruhana makoze gitangaza ngo cagiye ko bari bazanye mu materaniro ikabatahita, ngo cagiye ko bari bazanye mu ikanisa ngo kirafashwe. Uriyiwe ntazi nayo giheko kivuye, ariko bagikuye ga mu ikanisa kandi kumugara. Hari gihe ugihamagara kikagusanga mu ikanisa kuko ari uri, ariko kitavuye mu ikanisa, kuko gumwuka w'Imana utuma ibihe kubihamagara bikagusanga. Tugaruka n'undi aho ngaho mu ikanisa. Yego. Kudakura hari ikintu waruvuze cyo kudakura. Mbona yuko ariko ubusi cyane mu minsi
buri ibintu biza bikamara igihe runaka bigashiruka hakaza ibindi. Ha minsi yashize navuga ko ari nk'undi mwuka wari uhari mu batarakura uko wari ubivuze mu ikanisa, aho gahunda y'ikanisa yasaga n'iri kuyoborwa n'aba bandi batarakura, kubera yuko bahagarikaga igisirimba, pasiteri akaba aratutswe ngaraketse, babicaza ngaba n'abanebwe ntibakunda igitaramo. Niki gisaba umukristo gukura? Urakoze cyane. Ico ngico iyo tuzokigira ikiganiro cyaho bukeya, reka nje muri kino kintu. Umwana wese agira imvugo yiwe. Ubu umwana wawe ashobora kuza mu gutwo kakubwira ngo dadi ngo nataka gari, dadi nkeneye kungurira imodoka, nawe ubwawe nturagura haba nikinga, umwana akakubwira ngo nkeneye imodoka. Umwana azagira azaza akituma mu nzu. Wari wafata umwana ngo uramuhanura kuri etaje ngubwo yitumye mu nzu ku ntebe, ubona ko imyaka yiwe imwemerera gukora ibyo akoze. Ikibazo dufite ahubwo ni bande barera abarezi? Umurezi ninde? Aho urerwa wese afite kwemerwa kurera. Iyo bavuga ngo amen kwera, amen kabisa. Urera ninde? Urerwa afite karite zo kurerwa. Umwana urerwa aza yemera guhanagurwa imyanda hakoreshejwe ibyabugenewe, hakaba n'igihe bamushiramo mazi akonje kandi akamukonjera. Umuyumba utangiye gusenga iyo atemera gukosorwa ngashirwa rimwe na rimwe mu mazi akonje, akosoreshwa amajambo asa naho aremererewe ubwenge bwiwe, gukura biza bimugora. Ayoga niyo amazi akonje wenda bogesha umwana yakoze kosa. Urantegera? Aho hari igihe umuyumbe yuko amavuga ngo barasuramwe diskete, pastor akamubwira ngo genda wicare. Yarangiza wa muyumba agasohoka akavuga ngo ni bene kurya iso yagaza gukubita, ukiruka mu mwana ukagenda uvuga ngo dada aranyanga. Mu mundi buryo zira ngo niso yagukubise ni urukundo rwo kugira ngo ntukongere gukora ikosa. Umuntu wese w'umusenzi ukeneye gukura, uko akeneye gukura niko akiye gukenera kurerwa, kuko umuntu wese utararezwe taza kura, agira imikurire y'uwakuriye mu mihanda, hari cyo bita delinquence. Les enfants de la rue, abana bo mu muhanda. Buriya mayibobo kugutuka ntaco bimutwaye pe, kubera yuko ntiyabonye uburezi de base, nta fondation yabonye, donc nta musinga afite w'ubwenge bwo kubasha gukora ibyo abanyabwenge. Ntiyariye ngo hagi. Ikanisa rifite inshingano zo kugaburira abantu kugeza bagize ubwenge. Pastor afite inshingano zo kurera abantu kugeza babaye macuwa, akabatuma mu kazi. Abantu nabo abayumbi bafite inshingano zo gutega amatwi umurezi, nubwo so yo kurera nabi akakurera mu bukene, akabura icyo akureresha, ariko aracariso. Ukwiye gutega amatwi ukarerwa, kuko nyuma yo kurerwa uzaba umugabo. Numara kuba umugabo nibwo uzamenya akamaro k'umubyeyi. Nigeze kuguha umufano. Jewe niga kwitara muri primaire, n'ubuza nshimira umugabo witwa Rugama, sinzi yaba wabasegege, niwe wanigishe muri 6e. Amaze kutwigisha arankubita. Nari natsinzwe uwo munsi mu bintu bya conjugaison, twiga auxiliaire avoir na auxiliaire être. Arankubita, imfundo zuzura urugubyo imibyimba. Ndataha nije muherezi mwacu, shike mbwira uwari mama ngo Rugama aranyanga yankubise. Kubera ko wari mama atari yarize. Mama aravuga ngo nukuri Rugama mwangira umwana. Ndangize ntorika yanje ya conjugaison, nja kumukikira, mfata igiti cy'umuko cabaga hejye iwacu gasiro ngihindura mwari mu Rugama uri imbere yanje. Mbroka ya conjugaison auxiliaire avoir auxiliaire être, mva kuma mode subjonctif 4 états simple 4 états composé, nja kuma mode ndaruka kuma mode infinitif impératif subjonctif, ndahuruka byose ndabroka bija mu mutwe tugere igihe ca proclamation. Mbu wa mbere kukizame ca kabiri, umwana wari wabaye uwa mbere kukizame ca mbere, mbona yagize ishara shaka nko kuja kurira.
uri kuraja kurizwa niki naje nabishoboye kuko nawe wabyize ukizame ca mbere ubu wa mbere naje byansinze reka naje mbu wa mbere kuko naje nabyize ndabimenya niki za nkoni za rugama zanteye umwete wo kugira gute wo kwiga abapasiteri bakwiye kuturera rimwe na rimwe ibyo batureresha hari igihe bisa n'ibibihira imitekerereze y'abantu bahaye bakura umwana yatangiye kurya iyo bamutamise umutsima bakawukoza nko mu isosi uzukoza kuri mugi akahamagira ururimi gutya ukabona isosi ntimuryoheye ariko yatangira uyamara gukura aza kubwira ngo se dadi ngo se ntiwaguze inyama ni ukuvuga ngo akumbuye ya sosi yatojwe turasaba abatoza gutoza abasenga turasaba abatangira gusenga n'abari mu kigero cyiza cyo gusenga gukomeza kwiga no kugira ngo bazagere kure umuntu wese wageze kure yabitewe n'imbaraga yahagurukanye umuntu wese wahumagiye nta myitozo yabonye murakoze cyane urakoze cyane reka n'ubundi tugane ku musozo yego ubwire ubutumwa wasiga yego ku mukristo yego wizera imbaraga z'Imana yego no ku mukristo kandi yego witeguye guhangana n'imbaraga z'umwijima. Yesu yaravuze ngo muhore mwiteguye. Yesu abwira Petero ngo asenge cyane atagwa mu mosha. Mu mwanya mutoya Yesu aramubwira ati ubwo wanze gusenga Isaka itarabikura nihakana inshuro zingahe zitatu. Uba abantu batuye mu mwuka w'ubuhakanamana. Haleluya we. Abantu batuye mu mwuka w'ubuhakanamana kandi babwira abandi ko bizeye Imana. Ubundi kwizera Imana si ukuvuga donc nukuviva ubwo buzima ugatura muri ubwo buzima. Dutuye mu isi yo guhangana. Iyo umuntu yemeye Imana aba yinjiye mu ihangana. Biradusaba gusenga kugeza dushikiriye urwego rwo gutsinda abadayimoni. Igihe cyose tuzotungwa n'amasengesho yo gutira. Iwacu bazacumugana n'intinzi zisiga umwumbati muziko. Umuntu wese akwiye gushora imbaraga mu gusenga. Nidusorogana bushize nzokubwira imbaraga zo gusenga n'amafungo. Gusenga no gufunga ukuntu biza bisenya ibirindiro by'abadayimoni mu buryo budasubirwaho. Donc ni cour supreme ndibigira ubujurire mu rukiko. Biza bisenya bitajurira. Iyo usenga ukafunga biza bisenya bitajurira. Turasabwa gusenga no mu gihe duhanganye n'abadayimoni biradusaba guceceka. Nibyo bintu bibiri mbwiye abakristo bene data twatujana mu gihugu cyo mu ijuru. Dusenge kandi tugire gute duceceke. Abarozi iyo bagize Imana mugaterana amagambo mugasubizanya ubutsinzwe. Subiramo. Iyo umuroza agize Imana mugaterana amagambo wewe ubutsinzwe. Ariko nukenera gusinda simvuga ko turaburana n'abarozi titunahanganye n'abarozi duhanganye na Satani. Nakoresha umurozi wowe uzarebe kuhanganye na Satani kugira ngo bizagufashe kumenya guceceka mu gihe cy'urugamba rwawe uri musenga. Nusenga ugaceceka uzanesha muri rya jambo ryo guceceka. Twige gusenga ku rwego tutasenzeho kandi wigisha Imana kuko ikwigishe gusenga. Kandi mu gusenga kwiza uzoza usenga ubaza umutima ngo ese ko ndasenga bingana n'ubushake bw'Imana, ko ndasengera mu bushake bw'Imana. Icakabiri ko ndasenga uko Imana ishaka cyangwa ko ndasenga mu nyungu z'Imana cyangwa ko ndasenga mu nyungu zanje. Ico gihe numenya ko usenga kubw'inyungu z'Imana gusumba inyungu zawe uzoba uri muri gahunda nziza y'Imana. Imana izogusubiza inaguhorere. Zogubutaha akarorero ku muntu jewe nigeze gusengera mbone cy'Imana yakoze kinini kandi gitangaje. Abantu basenge kandi batuze kandi basenge ku rwego rwiza rwo gusenga bafasha ururimi ndetse basenge n'amasengesho y'amafungo kuko azasenya atajurira. Murakoze cyane Imana bagasanire wawe. Murakoze reka dusoreze hano n'ubundi no gutaha ikiganiro n'ibindi biganiro nk'ibi ngibi n'ubundi nabyo muzajya mubikurikira hano kuri aya macano yombi. Rero muhorana amahoro y'Imana musenge kandi budasiba kugira ngo mutagwa mu mosha. Imana baganze.